አስተማረች ኢትዮጵያ ኖራታ አላስተማረች ሀገራችን ኖራታ አላስተማረች እየተሸከሙ ያስተማሩ እናቶች ናቸው እየታገዱ ያስተማሩ እናቶች ናቸው ዛሬ አምሮብን ዛሬ አጊጠን ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶች ሆነን ሳንሆን ብርቱ የሆኑ እናቶች ስላሉ Ashama arkafune hordoftotaaf daawwattoota maatii shaasheen ustuba akkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin hagayu egaa hordoftotaaf daawwattoota keenya akkuma seensarratti argitan viidiyoon kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'e akkasumas dubbii biyya keenya jabduu takka ta'e miidiyaarra olii gad oofamaa ture dubbiin kun maali akkam ture waan isaa wanni namoonni nu hubatin jiran kanaaf ifa isinii godhu dhufe hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isiniin jedha warri yeroo jalqabaatiif gara maatii shaasheen ustub dhuftan subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa isiniin jedha egaa hordoftotaaf daawwattoota keenya kun viidiyoon amma laalle kun kan ta'e eebba barattoota yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame irratti namni amma isin argitan kun mucaan qoraan yookaan qoraan dudabbaatee haadha isaa gaantii ofiisee mooraa yuunivarsiitii Finfinnee afotti viidiyoo sakandii 26 waraabe kuni ijoo sooshaal miidiyaa ta'ee jira namoonni baay'ee walirraa fuudhuudhaan dubbiin kun itti yaadamee ta'ee yookaan faayidaa hin malleef argachuuf jecha waan kana godhe jedhanii jiranii asuruma ka'uudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaas viidiyoo kana laaluudhaan gocha achirratti kana dinqisiifachuudhaan haadhaaf hojii kennuun akkasuma mana jireenyaa kennuudhaaniifis carraa hojii kennameefii jira haa ta'u malee namoonni hedduun yaada kanarratti qeequmsa garagaraa kaasanii qeeqanii jiranii qeequmsi maali jennee ulaalle tokkoffaa namni kun itti yaadeeti faayidaa malle ittiin argachuudhaaf viidiyoo kana waraabee lammaffaa immoo eebbi kunu sirrii miti mucaan kun kana dura eebbifamee jira bara 2020 eebbifamee guyyaa saneen eebbifamnee jedhanii yaada mormis warri kaayan jiru garuu dubbiin akkam mucaan kun eeyyen bara 2020 eebbifamuun dhugaa ammallee bara 2022 eebbifamuun isaa ragaadha tokkoffaa gwaantiin isaa yookaan uffanni gaafa san inni ittiin uffatee ittiin eebbifame uffata garagaraati fakkeenyaaf bara 2020 business managementiidhaan eebbifamee nama hojii argateedha kanaaf namni kun hojjetaa baankiiti haadha isaa qoraan baachisuu hin qabu jedhanii yaada mormis gara kanaanis namoonni qeequmsa isaanii kaasan jiru eeyyeni dhugaadha mucaan kun bara 2020 eebbifamee hojii hojjetaa baankii ta'uun isaa dhugaadha kabbara 2022 kun immoo computer science diplomaadhaan eebbifame dubbiin jirtu bakka kan 2020 kan eebbifame business management degree jalqabaatiin yoo eebbifamu bara 2022 immoo kan ittiin eebbifame bara 2022 kan ittiin eebbifamne computer science dhaan dubbiin bakka kanatti adda isin jalaa wal dhawuun qabdu adda baafamuu qaba ijoo gara dubbiitti yoo deebinee jennu wanti inni ergaan achirratti dabarse hawwata Itoophiyaatiif yookaan hawwata teenya walumaa galatti jajjabina hawwata keenyaa kan inni faarsuudha kan inni achirratti argine sun eeyyee sirriidhaa waan jajjabeeffamuu qabu haadha jechuun waan hunda haadha jechuun biyya jiruun haadhaan alaa hedduu kama argetu kama akka kiyya argetu dubbachuu danda'a hedduu nama jibbisiiftii jiraachuun yeroo si dabbaru hundattu si dhagama haati waan hundaa haati waan addunyaa kana jiran hundaa oli haadha jechuun immoo waan hundaa sirriidha kana oltu isheedhaaf mala sila danda'ame ta'e waan kana olillee yoo gadhame dubbiin kun dubbatamuun qabu qeeqni kun akka kanaan kaafamuun qabu maaliif inni alaamaa fedheefis haa ta'u ergaan inni achirratti dabarse gahaadha dhugaadha haati teenya qoraan baattee nu barsiiftee ofii beela bultee nu nyaachiftee ofii daara deemtee daaroftee yookaan uffata malee jiraatte nu uffata nutti uffiftee jireenya keenya akka nuti jiraannuuf akka guyyaa har'aa kana arginuuf akka jiraanne har'a kennuuf kan baate gahee abbaatii olittillee haadhaaf kabajatu mala kana olillee yoo jedhame
qeeqamuu hin qabu haati sirriidha haati waan hunda keenya oli garuu namni yaanni isaanii faayidaa malee ittiin argachuudhaaf jedhan ka faayidaa malee ittiin argachuudhaaf qaama faayidaa isaa kenne santu qoratee waan hunda adda baasuu qabaadha malee wanti asirratti hubatamuu qabu ergaa inni dabarse ergaa hawwataaf inni kaa'edha kan hubatamuu qabu sirriidha waan sanii oltu osoo ta'eefillee jezaa yookaan olma haati olteef kan kafaluufi miti kanaaf bifa kanaan yoo hubatame gaariidha ammas viidiyoo biraatis ka achi booda inni waraabe yookaan erga bakka sanii deeme ka inni waraabe jira isas walumaan haa dhageenyu ፍሬም በለጠ እባላለሁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርት ክፍል ተመራቂ ነኝ ምናልባት ትላንትና በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል ጋውኔን አውጥቼ እሷን ሳለብሳት አይታችኋልና እርግጥ እናት አስተምራኛለች እርግጥ የእናት እጆች ለቅመው አስተምረውኛል እኔ እሷን ነው መመረቃት እናቴን ነው መመረቃት እሷ በብዙ ልፋት በብዙ ጥረት አስተምራኛለች ከጉርለቷ አስተምራኛለች እየተራበች አስተምራኛለች ከማጣቷ አስተምራኛለች እየተበደረች አስተምራኛለች እናት ለኔ አገር ናት እናቴ ለኔ አገር ናት ሁሉ ነገሬ ናት እስከ ቅርብ ጊዜ አሁንንም ጨምሮ ምኖረው ወደፊት የሆነ ነገር ብደርስ የሆነ ቦታ ብደርስ ብዬ ማስበው የእናቴን ደስታ ፍለጋ ነው ምኖረው ስለዚህ ብማር የሆነ ክብር ባገኝ ለእናቴ ይገባታል ብዙ ዋጋ ከፍላለች በህመም ጊዜ አስተምራኛለች ምናልባት ከባድ ነው እንጨት ተሸክማ ምናምን ከዛ በላይ 7 ወር አካባቢ ልብ ታማሚ ነበረች አምስተኛ ልጅ ስትወልድ ማለት ነው ከኔ ጋር አራተኛ ልጅ ስትወልድ አምስተኛ ልጅ ስትወልድ የልብ ታማሚ ነበረች 7 ወር አካባቢ አልጋ ላይ ተኝታለች ብዙ ጊዜ ሞታለች በቃ የሆነ ጥሩምባ ሲነፋ ምናምን ሞታለች ሚል እንትን ነገር ይሰማ ነበር እግዚአብሔር ግን አላሳፈረንም እግዚአብሔር እርሱ ታማኝ ስለሆነ አሳየኝ እናቴ ገና በብዙ ክብር ደግሞ ብዙ ሽልማቴን እሸልማታለሁ ይሄ እሷ ካደረገችልኝ የሷ የሆነ ነገር ነው መሰጣት በሷ እግር ነው የተማርኩት በሷ እጅ ነው የተማርኩት በሷ የሆነ ነገር ነው ለዚህ የበቃሁት በጣም ነው ማከብራት ስለዚህ ይሄ ጋውን ለሷ ይገባታል ይሄ ጋውን አይደለም እኔ ዲፕሎማም ለሷ ይገባታል ምናልባት ብዙ ሰዎች የክብር ልብስ አድርገው ነው የሚያስቡት ከብዙ ልፋት በኋላ የኔ ልፋት ግን ሳይሆን ይሄ አንቺ ልፋት ስለሆነ የኔ ብቃት ሳይሆን አንቺ ብቃት ስለሆነ ነው ይሄንን ማደርገውማ በጣም ነው ሞድሽ በጣም ነው ማከብርሽ አንቺ ከብዙ እናቶች ማለት የተመረጥሽ እናት ነሽ አንቺ ኢትዮጵያን ትመስያለሽ ከጉልበትሽ አስተምረሻል አንቺ ሀገሬን ትመስያለሽ ከማጣትሽ አስተምረሻል ራብሽን በመቀነትሽ አስረሽ ያሳገሽ እኔን ለዚህ አብቅተሻል ኢትዮጵያን ትመስያለሽ አንቺ ደግሞ የሌላ እናቶች ራይቶ የኢትዮጵያ እናቶችም ይገባቸዋል እንደዚህ ይሄ ሲያንሳቸው ነው ከብዙ ጉርለታቸው ነው ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት ከብዙ ማጣታቸው ነው ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት ይሄ ከብዙ የኢትዮጵያ እናቶች አንዷ በጥቂቱ የተቸገረች ምናልባት እናት ሊሆን ይችላል በችግር አይነት ብዙ ሰቆቃ ስለማቅ በሰፈሬ በአካባቢ ብዙ ሰቆቃ ስለማቅ እናቴ የኢትዮጵያን እናቶች ትወክላለች አታልገሽ እምባ መጽናናት እንባ ነው ከዚህ በኋላ አታለቅስም አሳርፋታለሁ እግዚአብሔር ይረዳኛል አሳርፋታለሁ እሷን ብቻ አይደለም ብዙ የኢትዮጵያ እናቶችን አሳርፋለሁ እግዚአብሔር በርግጥ ይረዳኛል ብዙ የኢትዮጵያ እናቶችን አሳርፋለሁ በርግጠኝነት እግዚአብሔር ጊዜው መጥቶ እስኪወስደኝ ድረስ ወይም ጊዜ ደርሶ እስኪሄድ ድረስ ለዚህ እውነት ተታጋለሁ አሁንም ኦልሞስት እየተጋሁት ነው ያለሁት ብዙ እናቶችን አሳርፋለሁ ሀገሬን ኢትዮጵያን አሳርፋታለሁ በርግጥ አሳርፋታለሁ እንደኔ
የተመረቃችሁ እንደኔ ግራጁዌት ያደረጋችሁ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ ከተለያየ ተቋም የተመረቃችሁ ስራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የእናታችሁን ሸክም ተሸከሙ የሀገራችሁን ሸክም ተሸከሙ ኢትዮጵያን እንለውጣለን የብዙ እናቶችን እንባ እናብሳለን በጎ ነገር ይሆናል እኔ መጀመሪያ እግዚአብሔር ምስጋና ለሱ ይሁን እኔ አቁም አይደለም እኔ ጉልበት አይደለም እኔ ምንም አላቁም ሞኝ ነኝ አንድ እንኳን ሆስፒታል መንገድ ላይ ደህና ነገር ቢወርቅ አላነሳም አልችልም ትምህርት የለም ሞኝ ነኝ ግን ጌታ ግን ሰው ነገር ምላስን ነው የሚያውቀው ግን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ውስጥ አምላክ ነህ የነን ብቻ አይደለም አባ ከኔ የባሰ ችግረኛ ይኖራል ግን አንተ ትልቅ ነህ እኔ ለሱ ብቻ ነው ምስጋና ለማንም አይደለም የሰማይ ጌታ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን እኔን የኔ ጉልበት አይደለም ወይ እኔ ጎበዝነት አይደለም እግዚአብሔር ነው እኔ ያደረሰኝ ምስጋና ለአምላኬ ለክብር ለኢየሱስ ለምን ዘላለም አምላኬ የሱ ክብር ይገባል የኔ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን እኔ አቁም አይደለም ሌሎች እንኳን ከኔ ስንቶች ችግረኛው አለ ጌታ ደግሞ እነሱም እንደዚህ ከፍታ ችግሩ ከነሱ በሽተኛው ስንቱ መንገድ ላይ እኔ የነን ብቻ አይደለም እኔ ብዙ ታምሜ ነበር የካቲት እኔም ማቅሰው አይኖርም አኩም እንደዚህ ሲያይ ሰው እርጉዝ ነኝ ይላል እርጉዝ አይደለም ግን እርጉዝ ይመስላል እርጉዝ አይደለም አሁን እኔ ይሁን ስንት ወር ነው አሁን ይሄ ልጅ የመጣ ነው በቃ ይሄን ያክላል ጌታ ይሄን በቃ ለሞት ነው አይደለም እንዴ ሞት ነው በቃ እኔ ምንም እኔ እንደው ጌታ ሆይ ይሄ ልጁ ሴት ልጆች አራት ሴት ዋሉና አሁን ለነሱ ምስትረኛ አለ ይሄ ልጅ ጌታ እኔ በሞት አሁን ማን ወንድም አለ ብሎ ምስትሩ ለማይናገር ጌታ እኔ ቢሞት ለማን አይደል ለሰው አላወራ እግዚአብሔር ምስትሩ ያውቃል ግን ደሞ ይሄን አይደለም ብሎ ይሄን ባሽታው ምን ይመስላል በቃ እንደዚህ መቀመጥ አልችልም 7 ወር እንደዚህ በቃ ወንበር ላይ ቀና አርግቼ እግሩን ዘርግቼ ነው የምቀመጠው ልጆቹን እንደመጨረሻው ሳያሳይ ጌታ እኔም ብለዋል እንደዚህ እንኳን እነሱ ደህና ስራ ቢያዝም ብሞትም አይቆጭም አባ ሁሉ ጊዜ በቃ ቁጭ ብዬ ለእግዚአብሔር አለቅሳለሁ ከዛን አሁን ይሄ አሁን ቤት ሴት መድኃኒቱን ሲወስድ ቀን አሁን ምርመራ ደግሞ እግዚአብሔር አንድ አኩም እኔ አኩም ስሙሚያ እሱን ፈልጋለሁ የካቲት ቀጠሮን ሴት ቀን እሱን ፈልጋለሁ አላገኘም በጣም ያንቺ አኩም እንዴት ነው ከሰው ልዩነት ሆኖ አሁን ተለመቶ ዶክተር ኤልያስ ይባላል ኤልያስ በጣም አመሰግናለሁ አዎ ከዛ በጣም የተባረከ ሰው ነው የተባረከ ሰው እጄን በምርመራው ሰው በስነ ስርዓት እንደዚህ እንደ እሱ አይነት በቃ አሁን መጥቶ ማዘር እንዴት ነው ምን በለሽ ምን ጠጣሽ 7 ወር አልገላ አልተኛም 7 ወር እግሬ እንደዚህ በቃ እንደ ወንበር ላይ ነው የሚቀመጠው አሁን የወለደ ልጅታ በቃ ወተት ነው የሚጠጣው ሰው የመጣ ወተቱን ይገዛል ግን እግዚአብሔር ደግሞ ከየት መጥቶ አሁን ልጆቹ ምን ይበል አሁን እከለ መጥቶ እንደዚህ ሰጥቶ አሁን እከለ መጥቶ እንደዚህ እኔ ጉልበታውን ከየት ነው የሚከፈለው እኔ አቅም የለም እኔ ልሞት ነው ይሄን ሰው ለምን እኔ የት ያቆ ነው ይሄን የሚሰጠው እኔ ልሞት አይደለም እንዴ በቃ እኔ ልሞት ነው ደግሞ ይሄ ልጅ ምን ይላል እኔ እናት አንቲ አትሞቺም ይላል Ya akkuma argitan kana ka inni jedhe ani ofii kiyya yuunivarsiitiin ana eebbise ani immoo haadha tiyyan eebbisa jedhee dhugamaadha haati tiyya fakkeenya haadhota Itoophiyaati haati tiyya biyya jedhee dhugaadha haati waan hedduu olmaa hedduu namaa oolte kana olillee osoo jedhamee osoo godhameefillee olmaan isiin nuuf oolte kafalamuu hin danda'amu garuu namoonni bifa garaagaraatiin siyaasa Afrikaan faayidaa hin mallettiin argachuuf viidiyoo kana dalagee jettan dhugaan jirtu kanuma fakkaata wanni ana asirraa hubadhe tokkoffaa suuraan inni bara 2020 uffata inni ittiin eebbifamee fi suuraan bara kana inni ittiin eebbifame garagara
kana namnu ani kuno surichi isa kana laalu dandeettanii jechuudha waan kana asirraa adda baafachuu dandeettanii osoo kanamaaf oollee ta'ee namni kun immoo siyaasaafillee waan adda addaafillee itti fayyadamuuf osoo warra gara kaabaa ta'e akkasii namni kun haasaa isaarraa haadha isaarraa akka hubannetti warra kibbaa fakkaata yookaan warra dabuu isa jennuun san warra san fakkaata osoo warra kaabaa taatellee siyaasaa waan adda addaa faayidaa argachuuf itti kana godhe jennee ilaaluu dandeenya wanti inni godhe walumaa galatti ergaan isaa ergaa hedduu hawwata keenya kan jajjabeessu nuti akka hawwata keenyaaf oolmaa isaanii beeknee waa goonuuf ergaadha yookaan miseejiin achirra dabarsiisan kalaaluu qabnu dhugaadha haadha jechuun biyya haatiin beeloftee qoraan baattee nu guddisuuf waan hedduu kafalte nu barsiisuuf illee waan hedduu kafalte lubbuu fiitii olitti namni nama jaalatu yoo jiraate haadha qofa haati haa jiraattu warri haadha qabdan haadha teessan jabeessaa haadha teessanii viidiyoo kana yoo ilaaltan haadha teessanii har'uma guyyaa har'aa warri biyya alaa jiraattan bilbilaa fi olmaa isiniif oolte ooluufillee baattan jajjabeessa haamlee ta'aa fi haati hin argamtu wanti akka haadhaan jirtu kanuma isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.